Tenaina, fandarana famakiana ten'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenaina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Matteo toko 4. Ny toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dandremy, mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahitana izany, fa raha tsy izany, dia tsy manana valim-pity amin'ny irainareo izay nan-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao, tahaka ny fanaon'ny mpitsara velatsy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe, mba hankalazan'ny olona azy. Azaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitihany. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba atao amin'ny mangingina ny fiantranao, ary ny irainao izay mahita amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpitsara velatsy, fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo an-joron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitihany. Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny irainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny irainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ny amarin'ny teny no hiainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatriny irainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo. Koa amin'izany, mivavaha toy izao ianareo. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny any nasaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay, meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamelany ianareo kosa ny irainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny irainareo. Ary raha mifady anina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpitsara velatsy izay malahelo tarehy, fa mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitihany. Fa ianao kosa, raha mifady anina dia hosolo ny lohanao ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Aza miariarena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manambitrano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manambitrano na mangalatra. Fa izay toeran'ny arenao, dia any koa ny fonao. Ny maso no jiron'ny tena, koa amin'izany, raha tsara ny masonao, dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao, dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny alehiben'izany fahamaizinana izany? Tsy misy olona mahay manompotompo roa, fa ny anankiray ho alana ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary noho izany, dia lazaiko aminareo hoe, aza manainy amin'ny ianareo dia izay hoaninareo na izay hosotronareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafina mijinja, na mitaona ho anan-tsompotra ireny, ary ny irainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho izany va ianareo? Ary iza ao aminareo, na dia manay aza, na mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja aza. Ary nahoana no manahiny amin'ny fitafiana ianareo?
dia nio tsara ny fanerin'ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasana mamoy ireny, nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra azy, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray tamin'ireny. Arahin'ny ahitra any an-tsaha, izay ihany anio ka atsipy ao am-patana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainga va ianareo ry kely finoana? Dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no haninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay, fa izany rehetra izany dia katsahin'ny Jetilesa fantatra, fa fantatry ny rainareo izay nan-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsaho aloha fanjakany sy ny fahamarinany dia nahampo anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manay ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso anany azy. Ampo amin'ny andro anio ny ratsy miseho ao aminy. Alléluia. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Précepte sur le monde, la prière, le pardon des offenses, le jeûne, les trésors sur la terre et dans le ciel, l'impossibilité de servir de maître, les soucis et les inquiétudes. Au nom de Jésus. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers,
et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 6. Im Namen Jesus. Habt Acht auf eure Almosen, dass ihr denn nicht gebet vor den Leuten, dass ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr habt anders keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler tun in den Schulen und auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen sei, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Schulen und an den Ecken auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn aber du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichstellen. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe ihr ihn bittet. Darum sollt ihr also beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unsere Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird auch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, auf dass sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastet, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, auf dass du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher verborgen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge in Schalk,
so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn Speise und den Leib mehr denn die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer sie aber unter euch, der seine Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seinen Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eins. So den Gott des Gras auf dem Felde also kleidet, das so heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischen Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für